Mahamaya constituency along ta kaching thura saya mo ke claim hina bangke paphidunde Mahamaya constituency along pen Lunsing Teron Karbiang Long Termas Council along dim klong chilong dun det pen apia bangke Mahamaya constituency arlo along setame ke ongdung sarkar scheme pen asona sai deng ponlo Lason si Mahamaya constituency along kedamtang ningkan ko an pen loni lapen bang ko an pen loni Karbiang Long Autonomous Council along CEM ke mandona tum setame nang man bomlo lapen dam bomlo Bonta virwara hawara long bangke cheladun tek thedelo Non BJP a sarkar mate Lunsing Teron MEC mate EM nang mandet pen apia bangke virwara hawara long setame mesena scheme pen sideng ponsi patang ponlo Langdam pulote Lunsing Teron EM ke mandun ningkan ke thom berang bong setame towara long sen gravel ke thok pen danglok rong asara hem JJM scheme pen rong arlo langkapali ki duk dat arada phan solar ke ron dampen danglok ke ongdo asayamo EM Lunsing Teron hin pen claim ponlo la sialang li ke claim ke dama phutha Karbiang nung loi fe hin pen ka humri dama hur ke ongdung ke thek pon long a scheme lang pon sena Nasi 2017 Karbiang Long Autonomous Council election ahut nili Bharatiya Janata Party pen ticket long don lo asu ticket long det pen Mahamaya Mandal Committee asel doa na tum nang cipaduk pen nili panang pahaid lo ang pahaid det api Executive Committee Dr. Tuliram Monghang CEM Ahisa Balang li pen leadership NC Sarkar dolo nili aprang sia bangke EM long onde ningkan hini api si EM long dum lo aso EM long det api dili non ana bangke ningkan klira ciklo joner kep manili tiniu ningkan poke chokpo asila so dak angbong dili ningkan ke thom Mahamaya rada phan mate Karbiang Long rada phan mili ke claim ke dampon penangan cithek kon long lo pini Mahamaya long sitame nili PNRD department pen sita bang pharu upor nili sakuri sita pipon lo apela sakuri ke long abang phutum ta Bharatiya Janata Party Mandal Committee long ke claim bang phutum lapen local committee ke claim bang phutum athe nili politics ke ludun bang ke 2016 MLA election a hutsi ke ludun lo hala so hut pen nili ga phrang mele politics ke claim don tagali businessman a hisab sidu sitame pini hala so ticket long loga pike pini Mahamaya Mandal Committee a team pen mate local committee to mata ningak long pen choroji la pen nilikai long alang litu mafan ting ni uni pipon ma politics along rong ajo Bharatiya Janata Party pen ticket nang pi det apike pini Mandal Committee la pen la boot level la president atum nang ke jalin arong meeting ang padupon ke alang litu mane accredit hepik alang litu ma joine sini litame lahaya rong ta ke chini nona bang chini pig le he nang arong tina bang puti na phanta prai ke chini sidolo sita hola so por hot kalang litum nang e Japan Mandal Committee board level president atum pen atta sel do alang litum nang e Japan si nili ke hai ponlo nasila political career long kan nili kai alang litum phan ke cheting ni un ilo nasi ye mande da pisita me non nili tum Mandal Committee along pen Mahamaya homos GPP se claim ke dam nai ma puta nili tum kai da alang litum pen kaching saya tengsi ke claim dam ke padupon nona son rong sara hem sitame kona ni rong kera long pu sitame nili tum e phong vet ke pien ni sitame nili tum kaching vai jing sai pen si isi pen si pipon la pente Mahamaya lu non karbia tum do la non karbia tum hanta pini ধর্ম অনুষ্ঠান যেটো নাম ঘৰ লংসন পিনি সরকারহীন বেটা রাজ্য সরকারহীন বেটা আসাম দর্শন পেন তোয়ার লা পেন্টে নাম ঘৰ রিপেয়ারিং লাসন কে পিপন দলো
lapen para sitame nilia ma sitame hola so nam ghor long alang litum na chi rabdun asirbat na ke hangpi la so jeni si nili alang litum phan sita nam ghor long sitame tail semoka ta nili ke klempon ke padu ponon along along cheng bom lo ke tang ta long ni long thambak dolo lapen sitame pini non suppose non karbiang bong pasita la dak bongali do kosari do adivasi do la sila sob a community tu mata non adivasi tu mata alang itu misi korom festival tu hal so korom festival tu tani li pandang hang lo hal so nang hang pasita me nili alang itu pan chak lo jenang itu lo dak kai mat pu pendel kim chok ke chok chi pusi permanent isi open stage tani li hadak pikang lo la son thot si pini bongali homprodai tu mata to wara bang lage Rajo Sarkar pen tami Karbiang Long Autonomous Council pen tami klempi pon momlo la supen apara sita non market set pin ini lai mondira long sita mini solar light ki pipon lai bang ke sumana bang ke sarkar asuni dolo ke sumana bang ke ili pocket pensi cerap lo hal dagara tu kan asi ini tepon non ya bang ki klem medam lo bang sita me rara tum nang chito tu la la pening theklong ang Bharatiya Janata Party pini Dr. Tuliram Ronghang CM alangli neti tot pen ni tum isi ning karong dun la ning kan phong bong ke klem dam ning karong dun ke che thek long bang la lo MP election aprang 2019 MP election aprang alang li atok anu jitu rong rup aju ke dam hala so rong rup aju jitu rong so ning ke hang scheme long proposal lang pidun hala so scheme mo kha ni tum ning kan isi api ke pachun kami non mai homosti long bangke muka song bodim dola dake aprang peta CM im kemana untuk piklo mamai mati penta sita dam dipin la asi non itum dogo CM Dr. Tuliram Ronghang sar ahim pen kapin khada tank pen secretary atum pen cheng lok la block officer atum do an muka song long pedam lo la pen hola dagra atum nang tu hang dona bangke school building la pen open stage asu school building ta kin patang FC opening ta claim lo labang ke litum CM Dr. Tuliram Ronghang sar phanta churu nai Karbiang Long arat sita alangli leadership pensi pini Karbiang Long CM nangaman 1952 pen crossing terang pen CM nangman lo songpong ko an CM ne sita one of the best top CM kolote alangli Dr. Tuliram Ronghang hello nasila sona CM ilitum humo sita padover nai alangli ke claim ke dam long sita me aning khula lapen kaya mata rarapan alang li kisung lo pulo te cherok dun top titi noni litum covid apor hut style litum tek dun long lo Karbiang Long arat Karbiang Long ang tan pen asam pen ang tan along ka preka chong dada tum phan litum social media long ta tek long lo alang li kerap ke pajir kunani ke gari pen taming thum dam det kunani flight ticket ka ti det pulai ka tu ka vi alang li leadership si Karbiang Long lason CM ke long litum purkimu itu mata punai lancot kali Karbiang Long pan develop di pan alang li aning ke hang alang li dode sangse pini CM Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma long sitami alang li phere re therak re ke hang dam scheme mo hata pini lason el tum chitek bono la so joni se Karbiang Long ke pini atok anu ta kaching thori long lo lailo la pen sitami non nitum mohamai homosi especially non itum urban scheme je tami non head jong lang chiklo yon ta belang yo itum la CM Dr. Tuliram Ronghang sara tum pensi MLA tum pensi cherap sini tum high scheme ka kangpu pon dulu la si ning chithe non ke bang ya por sitami mohamai arada tum phanta niliphan jong si ansu se jakong harang nang pipon pulote nilita ning thir et pen arnam hir ju me pen ke claim pe dam pon ya phan kai ta kama thadu klar dak pen klar sap pen Kardom Karbiang Long live kelang ratum duan pini nitum Karbiang Long live team pen nitum jasemet Mahama constituency arlusi dolo non makin nitum karja bangke lake molajan PS lo nitum labangso nikan po ladak Mahama constituency arlo ku PPC sarkar hin pen scheme mo establish mal hai putang nitum iri tarlip ponsi nitum
rara thing no ke banji fansi nil tum pini ke borilo la tinadak PS mulajan PS president secretary tum do alang litum dang arong ameka tum do alang litum penle labangsu arong kaching thuramu testament paribartan lapangso aputhak iltum lam thesiar ripona Jasamet pet ladak 15 nong Mahamaya constituency MEC mate IM lunsing terona ke hai ke isi long ingi dun det pen nilitum ladak mulajana PS along kaching thura kong bang ke la sotwar taminona litum theklong lo ladak bang ke aprang ke keng pung numram la anak kisung ngadim lo dal so dema bang ai skim pen amati kali pustami IM lunsing terona ke hai hin pen amena tangka pen pe khoros tami thok kilo la ke thok aja ka bang ke kilometer sibak beji lapen aku cerop tok dia rong along setami hadaka masa suwe setami la anak kilu dam parti ke kali lang setami ceng lo hadaka la soning han ke thoka rong abang lapen sen gravel se ke thok pilu lapen song han ke dakalom ke sen gravel lang han ta vedat mati tung pi ke van ho dok moka pen ke van sin ke thok te daga pe apias ke ku pipilo de kaching thura mo la daga ps pen kaching thura mo ke longchor ice cream mo khasi tami long lo lapen lang tami jun long bom lo lapen ring si tami kumni hum thoma ring ke dak dulo lapen ako kape gitu niki blok pen ice cream mo khabang lang dong la khama sin ke hem so pen cheng so tami misen kenali tum la mulajan apias kenali tum la ningkan thongbong la BJP sarkar bang det mate dak nan tum ke chatoy dun akai lunsing teron MSC mate IM Karbing Long Thomas Council alang kenali tum nan tum makemang penahan tu lo sinan tum makam nili tum ke mane 100% mo pen ke rok 90% sih chon lo nang tum pias angkang ni kuma bias angkang tapi ladak akacheng thur project akacheng thur setame kisuk yun ik du ko vi pen setame alang li nang serap tun pig ladak si ke bang gelong setame alang khan bang ken tum ke ning che thepar pig lang lapen serap situ dun tu pamilang mula jana pias kenali tum ke labang so party long senang tum dudun tibila oh labang so party long senil tum ke dudun ju Elitum Pitinong Muhamaya Komosti IM mata MSC lunsing teron mata ratu bidi hamserong rong asara ahem cingwa cingsai lapen kado kabe arong cingwa cingsai atono tunga pan lasorong asara hema hekop alang di lunsing teron asara kahit mata curolo lapen tenili tumla adon tinabang puta alang lipan curolo athe kedam tanga sarkar bangke lason rong asara hem pu kimpi teknologi pinlang asi alang linon IM keman lapete MEC mandet pen bangke rong asara hem ta kecengsi bura gohai PS rong ta alang li nangkang hon pen la sorong panangkang hon pen nilitum pan rong asara hem nang kilo asi opening nelang asi mo opening ke alang ditun si bang porthik po asi non ke ahem ke kim kerang ke tanglap lo nasi cingwa cingsai ni tum rong sita ini samjin lo alang pan ke iam sa lomsing teron ahin panel itu labang so ali ki ni tum long lo lapen ke JJM lapi chi long ta patang un lo alang li pana joksi lapen apar ke la guru pat hai hoi ni tum ali pon mowe kita nong sa pon mowe lapan traktor pon mowe setelah ang tasar nang pi pasalang lipat curug parpik lun litum makro parpik lun pada parda kamura hem jitu maruh lapan amos sebut nitum hanau bonai pi pasin nitum rang lipat ting neon ela nitum ningrong pi lo la aparta solar sistem elang lina pi lo lapan aparta belek dolang maruh longker banduri ali lapan la guru pat lahai hui nitum hisabdam un edat asun sini nitum dolo pasi nitum labang so develop arang lipat kilong aja nitum nengarong pilo dak nilitum non la BJP a sarkar nang cari det pe nilitum kilong ason ke duik pik la sobang ke aprang pen a sarkar kasuli bom wang bom la swateng pen langdam polote non malom soviet la BJP kasolai kacari labang so abang si kemi busi ni tumrat pen abang tak kacuru pajir lo lasi kelong ason ta menson nang ji pulotang te ni tum sung ikun amente towar pi ni ta non amat ni tum ha mentrang arong pen sodak ana bang ke
ตัวki ki avelang boy fisita alang li khipen ni tumhan ki cham ki che hut barla hut ki helat ki sung titia joine nang theklong si towar ki bantong thek thiang ku pusitami nili tumhan lapson arlong ki thok arlong sang ti ki thok lason pen nang klem pisini tum chehelat long lo lapen te skema mukhata ason sonta long lo non ene ke nilitum na MEC abang ke non la Karbiang Long Autonomous Council ki lig nang le lo poti ningkan photo ko office kami ke long dun abang Karbiang Long Autonomous Council long executive member si manon ma ke ningkan ke thom wet alang le ningkan ke thom wet ang bong sa me alang le lapu an lo je nilitum Karbiang Long puthul je itu la nilitum birbat angka labang suolong Kongres atum ningkan kre pochare dasa mit hang asimbon thekong le non la ini tum kacu toidun MEC matela ake hailun singcheron alang li ningkan ke thom vet ki manun ta sili tum alang dak tiju yadim same nang claim pilon la se ni tum aso se alang li than churu lo lantar kali sili tum alang nang ason a kerap do ulu lo alang li singcheron nang rap tang po nang rap lo alang li ta nilitum ko antan ne kidu mukasong along kidu kisung apot ke non kupilo apang ke gari motor selengling non apang ke alang li lingsing teron man yang kosta me alang li nang roglo non apang ke bike karak hai bang ke nilitum ke nilo arthek pini nitan ni kung non apang ke nilo ke chujor pini tabang karak ke wan po hadasi masih chujor long lo ajar lo hala ke bukhuri pini tanang kilo anke solar adon tin 30 house da long lap lo
kondam alang li phan ge churu ri ni alang li yong si ke bang gilang ri ta mena jong jung pen yong si tiket che ban thai plus te ke dam tang jini ki klem long tang ba rara phang ki chak te kang kam dan da pachun pu si nili tuma rara ta alang li phan ning sam lo la pen de non alang li ke klem tang an na kam da duk pik mone ki bang gilang nan su selang li klem ji pu si nili tum churu mate la delong pinita chang hipin pen sar ko ani naka kanghon alang li lun sing teron nang kanghon na joini sunon sapta school ta long lo sontak taxi hala rijabat tum ta pota pinita long lo sontak taxi anso se kiwang jilang hamta lun sing sar hamta anso se kachuru alang li phan rata phan anso se lang ponji bu se sar hamta chuning rilo jongthung arat ko ani arni ding pen kache lat kunai ke to rapen lanon dolong stame nang pik lo lanon lapen chot kali angko lanon ada jongthung agriculture custom center stame non nang pajir pon lo lapen chot kali angko jongthung school stame non running bom lo lata ko ani dak jongthung arat osomar ke chali siksa pen den go an kidun stame non ada ke joy kepen dak class chali ponong lo la se lahaya ke joy bang non dolo lapen la sontak taksi non kiwang ji an pusitami alang ling ke chak pon dola lapen la লুংচিং চাৰে আজিলৈকে আমাক এই ৰাস্তা আৰু ধৰিলে ঘৰ ঘৰ দিছে তাৰপিছত বিনিষ্টাৰীৰ কামো দিছে আকৌ ৰাইজৰ কাৰণে মানে কিছুমান চাউল বিনামূলীয়াকৈ দিছে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে স্কুলত কাপোৰ কানি দিয়া হৈছে আৰু মানে ঘৰৰ পৰা লৈকে মানে ৰাস্তা পদূলি চাউল আৰু অন্যান্য বিভাগতো বহুতখিনি কাম দিছে লগতে আমি এটা আদিবাসী জাতি হ'লোঁ আমাৰ কিছুমান চাকৰি বাকৰিও মানে দিছে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পৰাও দিছে আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ দিছে মানে চাৰে কোনো জাতিক আজিলৈকে মানে বেয়া মানে দৃষ্টিত দেখা নাই kita mesian alang li kelong ke ningkan ke thom ta belang lasong bong pen pusitame alang li development kami li toman anglen pipi laswali pusitame holadak ns 36 pen kota sing teronarong kenel anang tok isawalang li dek toping sitmay nang wan pilo lapen ke lasitame puhat tipong rong pirong an li khorlo lasoli sitame lapen dak nilitum apiasarlo long thiroxido la mohamaya belgaon along sitame transformer alil alang li nang wan pilo lapen ke pininilitum apiasarlo sakuri sitame inurabang puke nang palong piponlo MC ke hailun sing terot alang li claim cepat duga jo independent hitum phan rolban scheme agriculture pen hem tum long pon lo asi hitum matikola PS left right sitam hitum ning sam lo ai hu hem ake the ke long dun ke si hitum matikola PS pen tai ning sam ulo alang li phan si LP school a phil along nili tum phan open stage na pilo alang li lun sik taro na ke hai apa alang li yem man be frangsila so open stage ke na pinitum phan CM sar dita MSC election a hut halo sut CM sar ta banglo lo sona che chakang lo je open stage na pipo lo na pita na pilo alang li che chakateng pen so pen non nil tumdak mati khola left right pustame kanso se scheme nang pi oloni tum hanon dobom kibom ayem sar lo sik taw na ke hai to tante 15 nong mohamaya long ke parlo mohamaya constituency long ke parlo matikola pu PS so PS long dia presiden diglo pardon di left right pen hitum matikola PS long left right pen lo si la nilipi open stage abang hitum kacing honai MEC yem kailun sing teron alang li si EM long lela alang li tum phan open stage nang pi abang ke rong khelan timung rong disui yang tum phan alang li kicing hon tekan pen alang li tong sikot pen nang pi tika open stage lo si alang li phan tum mati khola left right pen iningkang samdam kidu kela lo alang li ningkan ki thom pelang EM kichun lo anbesita me alang li ni tum pias long dap nang an scheme nang pali lo EM লঞ্চিং তেৰণ দেৱে আজি 2017 চনত MSc হিচাপে জয়লাভ কৰি
তেখেতে 3.5 বছৰ বৰ্তমান EMত EM পাইছে। EM হিচাপে তেওঁ টুৰিজম আৰু PNRD বিভাগত থাকি আমাৰ বামপথাৰ আৰু PSত যথেষ্টখিনি কাম আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে। সেই উন্নয়নমূলক কাম আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথমতে আমাক ৰাস্তা দিছে। ৰাস্তা আমাৰ পাৰখৰ পৰা ডকমকা হৈ যিটো PWD সেই ৰাস্তাটো আমাক সম্পূৰ্ণ হিচাপে বনাই দিছে। তাৰপিছত আসাম দৰ্শন 2 কিলোমিটাৰ নাটগাঁৱটো তুচগাঁৱলৈকে আমাৰ ৰাইজক দিছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কালচাৰেল হল এটা দিছে আৰু আপোনাৰ JJM বৰ্তমান আমাৰ কাম চলি আছে। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ বিভিন্ন আসাম দৰ্শনৰ লগত আমাৰ PNRD নামঘৰৰ ৱাল, তাৰপিছতে মাৰ্কেট ছেট, এনেধৰণৰ যিখিনি 3.5 বছৰ তেখেতে EM হিচাপে পায়, যিখিনি আমাক দিবলগীয়া, আমাৰ ৰাইজৰভাৱে দিবলগীয়া গোটেই বস্তুখিনি আমি ৰাইজে পাইছোঁ বুলি আমি তেখেতক আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ।